ka heddiɗo lebbi ɗiɗi ardo suɓo ardangal leydi Côte d'Ivoire ardiɗo on wallintini ɓerɗe jama on ɓayno wowi ka suɓɓoji ɗin jokkodira e lurral e goƴo e nder leydi ndin e nga'al Alassane Ouattara fodi wonde pehe kese ƴettama fiyo suɓo ngon feƴƴir no newori e hoore ɓuttu e deƴere ko ɗum o holli e nder yewtere makko nden hanki ka télévision ko watti e ɗum o holliti ɓiɓɓe leydi ndi wonde suɓagol gendiyankojo kala no saati ka teddina hoorejo leydi ndin nodditi dendagal liggontoɓe dawroɓen ardingol hakkil e faamu e kuuɗe maɓɓe ɗen. J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs. O wi'i miɗo yamira dendagal dawroyankoɓe ɓen ardingol hakkil gollitira ñeeñal ɓaydi leydi men ko andirandi mbawka daranagol no moƴƴiri muraɗi fewtuɗi ɗin hiɗen hani hiwugol keɓal men e etagol no gendi alɗudi deƴudi ndi yimɓe mum foti jogodirde stable et prospère. E nder hen e nder ca e leydi ndin goƴo e kulol hino ɓeydade e asewe arayde seppuru hino noddita e nder hoɗo yoppugol ngon ko dente dawroyankoje ɗiɗi jeyaɗe e lundiɓe ɓe nodditinde ɗum ko fedde PPACI nde Laurent Gbagbo ardi e PDCI nde hoorejo mum woni Tidiane Thiam ɓeyɗiɗo kala no sakka fewdoɗo tawegol e suɓɓolanɗo on hiɓe tori yo disodiral dawro keso noddite yewtire e hoore nunɗal e laaɓal no suɓoji ɗi fof tawete e mum laatora